Whakaalawhala ia tu hane hado tolo do wala tala tutupu ke lata ia moi pūli he pō nei. Whakamua toko hongo fulu do ngāta he motu nei ko moa ai ke hinga ngāo ko visi hongo fulu mahiwa. Pihia e do whakailoanga mai he whakatuwhano nei ko moa ai ke he māmahea hui neawhi. Pehea e ko lau tolu nei ko pikisia mai he whalu he do pāsese nei o mai ke he motu he do whahita pui e kua male. Ko lau tolu toko hongo fulu nei ne moa he ngangao ko na nofo pui pui ai ke do ngaho nei si pihia mo lau tolu do close contacts. Toko tahe seo whango fulu matolu e tau pāsese nei o mai ke he motu he wakalele he māmahea hui neawhi. Nā kei la iloa ia e tau whakailoanga ki he tau sivianga halau tolu he a whakamua ne whakahoko ai he māmahea hui nei. Koe awhalahilu ko moale aho uafulu maono he mahina hao kuso, ne whakailoa i he whakatuwhono koe toko li me tangata koe maua i he ngangao, asi hiki fōke papahi ongo whakaofa he motu mai he lanu moana ki he lanu ango. Koe iloa i fōki koe taha i alo tōru ne koe whai aonga ki he aonga he tau whanau i giki, mai taha koe tama whakaako he aonga tokorunga. Koe aho whaiumu aho uafulu mawhitu he mahina o kuso kua malikisi hake numela nei ki he fitu, toko ua i tau tangata kua lalawhi atu ki ai. Ke hao tapu aho uafulu mavalu he mahina o kuso kua malikisi hake foki, ha koe taha foki kua lalawhi ki ai, asi hoko e numela ne totou ki ai i niawhi ki he valu. Kua liu malikisi hake ua i tau tangata ki he tau whakailoanga he whakatuwhono i ne pō. Koe mena ia koe tua i ki he hongfuru e tau numela tangata he motu ki he ngaho nei, ne ko moa he ngangao ko visi. Ko lau tolu osi nei kua whai matutakianga ki he tau pāsese mai tau whenonga mai New Zealand. Nā kai whakamahino mai ki he tau whakailoanga he whakatuwhono, kai mai longa nā kai whai alo tolu e tau pāsese toko tahe seo tolu ngufuru mawhitu, ne hohoko mai ki he motu he aho ufuru maua, koe wakalele he whahitau kua mole. Kai mai longa e BCN News ko lau tolu ne maua he ngangao, maua mai he whalu he tau pāsese, ne hohoko mai ki he motu he wakalele he whahitau whakamua, he aho hongfuru malima he mahina o kuso. Kua whai mana tu whakakise fōke palemia ke lata mo lau tōru e tau tangata ka whenonga mai he whakalele ki niwe. Ke mai longa mai whakamōli ke tau whakatokaanga he whakatuwhono, ke lewe ke tau malolo sino he tau mamatua he motu, mua atu ke lau tōru kua whai ngangao ke he fōki, ke aua lauia ke lea a lau tōru hako e ngangao ko visi. Tō whakahala i tō tangata ka i whamōli, ke tō whakakise ke tau pepa o mai. Ka eke ia ko maua ke tau kumikumeanga se koe tonga vega. Kua latu te whakamōri am tōru ke he tau hata ki anga, whakamōri am tōru ke he tau pepa ia ke maua e kataina ke o mai ke motu hako e puhala ne ke pui pui aki. Tau tōru hau nei kum na longa lehi tō koroha tau tōru ke ngā hua nei ngā ha whaimena pehe e liu ni muia ke whakalawe lawe whoki kau mabui ke liu ke siwi whoki e motu ngā tai. Nā kai whai mtakawi fo locations of interest kua whakakise ke moa e ngangao he mga honei. Koe katoa he tau tangati he motu kua moa he ngangao ko visi hongfulu mahiwa tali mai he mahina hamasi he tau nei, ne hoko mai ai e moko ke motu. Mai alo tolu toko whitunga fulu nei, toko ononga fulu kua malolo mai. Ke hua whaitapu e kua male tolu e tau whenonga lilifu ne kua hoko mai ai ki he motu. Whakamua koe whenonga he lilifu i ki pule mai New Zealand koe lilifu ko Nanaia Mahuta. Ke ua aki koe whenonga he hukui he whakatuwhono hai Iapana koe lilifu ko Ito Koichi. Mo e whenonga mai he whaitapu kua male koe hukui he whakatuwhono he kautu ko Saina koe lilifu ko Wang Xiaolong. Koe māmahea honei, kua maike ai ke whai whakatutalanga mo e lilifu palemia he motu ko Dalton Tangelangi ke langona hana tau manatu ke he tau whenonga mahuinga nei mo ne kua hoko mai ai ke motu. Pe e palemia lilifu ko Dalton Tangelangi mōli e mitaki he tau tekenolo fōu ke whano mo e whakatutala mo tau lilifu nei kai mua atu ni e whileweia whakatangata ke kisia mata ai. Ke maiki ia lau tōru ke kisia mata e motu mo e tau tangata ne whai fōli ki ai ki asi hake e motu. Kua whiawhia lahi e lilifu palemia ke he whenonga he ikipule he Foreign Affairs ha New Zealand i lilifu ko Nanaia Mahuta mo e hālaua tau whakatutalanga. Mātutaki mai he tau whakatutalanga ne talia ki ai he mahina iulai ki Wellingtoni, hangau ia ki he maweheanga ha niwe mo New Zealand. Mawenga tau whakatutalanga, hakwe tau whakatutalanga muitua mai he whenonga ne whenatu ki Wellington. Tonga ni ne whakise walaula he tikitaki ka Prime Minister Rato Jacinda Ardern, ka haua ia ki nei, ne ke haua ia si ai whia liu, hakwe aiki behinga hakwe anganga he doktoru, mai ni whakalofa maha ni whakalilifu te whangapeспia. Ka kato mana lalahi ni ne tu tala gai, mai manako lahi ki pole ki sia mata ka, i tau ahua.
ha do tolu longana tala lo tolu la fia ki do whauranga so na lahia si tunga nei hana whenonga na mai mo to longana e tunga be haka kau e manako ki loa mena manako ki sie tom ta kavi ki sie do mena ki ne kwarate ni salani ke lang matai mui toa mai haka do whakadu talanga whalula hia ki Wellington si fia he longana fuki hana fia mo ki sia ki do manaonga mane ko tau si mo do manaonga ki he tau tupe whamori mo ki sia fuki ne uka he mangaho me mangahala mo do tupe lamatai ko alata ki whakarula hika porque whakalahi atu fuki ke lata ia me mangahala ko hoko do do gai koe tunga ni heo nonoanga ki he liu whakamatapene fuki e maweheanga mahuinga ia ke he tuanga ni sulani moriori mai hana da riwe ki mai ki hado tola motu mena lahi ia ni haka mai longa whakarulahi tunga nei he padu tali Wellington koe ue tau i mua koe tū hele mo fure dau tau ia hado tolu mai he tonga be whakadu whono ne dau tolu so we mnalahi ane ngā hua e mahu nei ka mata mai he tau whakamamawanga ia e ono whakarulahi mui ki sia mōre ka kanu uho ko hingoa mōri e whakakesanga ia ke behe koe taha motu i laro hifu e puianga puke le bekeanga di sulani lahe mamafa ke he tau whakahoranga ia mui tuanga mōre tata niwe ke whakaonganga he tonga ia ke pepa whenonga di sulani ke tope ni sulani ke lari ki o feta tai aki tonga ia ko ingoa ni do mena ni mogi ni sulani tonga i do tope fuakau ko ana ta foka ni we ke poto ia foki ai do tala le mua te mauenga heo non heo tu ki mua Koe tau whakatutalaanga mo i lilifu ko Ito Koichi, ko hukui he whakatuwhanu he motu ko Iapana, ko whiawhia lahi e palimia ko Tangilangi, ke mātutaki e tau whakawhetuianga mawhala mo i kautu ko Iapana. Ko whai whakatutalaanga fōki ke onono ki tau ngāo he mua ke whai ofisa a niwe ki he motu ko Iapana. Taha ne do lilifu ne whakatanga mai, haka e lau tolu a tau koloa fōki, mai halau tolu a tau matanga hua, ke o mai ke kisia mata. Mai mamata hai gai e hai hamatou kai mua tu e ke onono whakarulahi foki ke whalu do mena ne ko whakatutala matu gai ke lato mai whalu lang matai whakarulahi atu i mua tonga ni hai to halatahi do mnalalahi nea koe do masini ga whakaholo ke do ngā hua hau do mena halau tolu ne tonga bega pia fia ke lang matai gai mai hei foki do project ala do dong e whainga do grassroots project ne meki tum da kau taki taha ke kaiaore atu gai porque tuku te do tohi aore tonga nei ke haanga to runga koe do mena pia ne fia e whono ki pori gai hai ai do mena ke o ke tohi aore gai si mo kutu ne la do ha ke o ke dause e do kai ua no nofu ni ha ke tua me whalana ki ke he whahi ngā hua he padu whanu ke tau se tau nenga se whakau e au he ke lau toru ne kua moa lau matai he puhala tu hako ni biha. Koe whahi tapuka male ne hako mai e fōki e whenanga he hukui he kautu ko saina ko lilifu ko Wan Xiaolong mai hana matakau. Ko whiawhia fōki e palimia lilifu ko tau Tangilangi hako mēki ke matutake tau whakatutalaanga mo e tau lilifu mai he hukui he kautu ko saina mua atu ke he tau whakatutalaanga ki he tau whakaholoanga ne kua amanaki ke whakatupe ai he whakatufona saina ke lata me tau puhala tu, kua amanaki ai ke kamatanga hua he mahina hāpilila he tau kahau. Furuala mo e whiawhia hei aioka, tau whakatutalanga wahakun hakakau me makutu lalo tore he wangahau ke uaki wangahau papalai. Si furuala foki, hako ia koe ofisa mai he tau wahai tuai, mai longa ia I loa ia matua ko yang, I loa ia matua ko lilifu ko satoke, mai he tau ua awhi maanga si hau ia mnei hoko ke he tuanga. Ko whita ngā he whaimene na koe lo, whakalulahi ke he Pasifiko. Ka koe hamawa nau whakatutalanga ke he
lahi na hako ke whakau e ki tō lamatai. E tonga nea ke liu nea ke whakese hoki. Koe tō lamatai maua mai ai whai whakaweanga. Aga, po ke whakakai tāla, koe tō lamatai anga. Ka kai uta ni ke mana tō tōru, ko hinga tō tōru ne manaka. Ke tō lamatai asi, tonga nea tō poratu. Ko whakamau tō e ke kamate a pelela. He tau fō. Koe matanga hua lahi nea haa tau tōru. Mo e whauru whoki ni, ko ingoa e tau ki sianga e tau whahinga hua e tau iki pore, ke lata e mo e lamatai anga, ke i whauru tau tōru tau mene o nono whakarulahi gai. A taha whoki ni tau tōru ha, tonga ne pesa plus ga, ne whai tu taha whakarulahi gai, ko ingoa ha Japana mo saina ne ke meke, po ke tālanga ha whare, like a factory shell ke lata e mo e tāwirianga he noni, tāwirianga he vai, ke lata e mo e whakafuatu harau ki sia to kola i hato tonga ni hani hau na tātou whakarulapu no ni ha he tau puha se ai loa tōru ko e process po ke tau se me whē tōru ne ke whio e wawea ki hato mena na lau tōru ki Nusilani i poko whē ko e tau mena ia ne ngā hua whakamaroro ke he maha nei po ke tau se ne tau tōru nei and we e tāwiri ni gai nei tō whakafuatu ki whawha. Koe hei edo mana lalahi ne whadu tala mo i tau mdrainanga saima. Kua mana ki fōki e lilifu ko Wang Xianglong ke liu mai mo e hana matakau ke mahina te seamo li liu mai ke motu ke lata mo i tau whakawhiawhianga whakamanatu e hongfulumalima e tau he whakawhituianga haniwe mo e kautū ko saina. Mai ke mtolu ke whanaonongo ke he tau whakatutalanga ia mo i lilifu palimia. Ko amana ki ke whakapulo atua e he TV niwe ke he awhiawhi tapu he whahi tapu nei. Ka ke whalu fō ki a walatala, mahuinga ke he whahi tapu lahi e mahuinga he whakaholoanga. Ne kua whakahokua i ki o Kalana, he aho whlei le whahi tapu e kua male ke lata ia mo i lilifu ko Sir Colin whono tau tūku i tonga. Ko maua e ia e whakamailonga ko Knights Companion of the New Zealand Order of Merit. Ko whuakia tuai he lilifu ko vana lahi a Nusilani mo niwe. E lilifu nei ke he kia ia ko Sir Colin tūku i tonga lahi e hana whiawhia mo e mamako whokia ia e langona hana ke he fōfō nei ne kua whokia tua i kia ia mai kia ia ke tutala mo Saraya Mangaoa he whaitapu nei hanga wia ke he hana kotowhanga mo lilifu nei ko mo e ia. Kua whakiang he Governor General ha New Zealand, Her Excellency Lilifu Dame Cindy Kiro, e whakamuninanga koe Knights Companion he New Zealand Order of Merit kia Sir Colin Tukuitonga he awhleile kua mole. Ko mea ke BCN News ke whakatutala mo i Lilifu Sir Colin Tukuitonga he pungipungi niafi ke he tapuala Zoom mo e talahau mai e ia hana longananga ke he whakamelonganga fōu nei. Fia mtala he whanau mo e mga whawa katoa. Pendu dangat niwe ha ko do tolu ka hana kai to longa dangat niwe siku do Samoa ni mo do tonga ne pai ho ha tu bo ai longa na la he reo niwe si fia la he to mo kai nanga mutu ha ko ta ka hai kai nanga niwe ko moa he ko mai longa ni na kai la to longa ia dangat Pacifica ne moa he knighthood. Tolong sina ne mo he to pin he ke he tunge QSM bo ke QSO MZ MNZM kai tolong ne mo he knighthood. Ko ne dan ni we mo ha he mo nei lo yo ko premier mo ha do tolu ko matua ko Robert Rex he foki mo matua premier ko tok talan ko lo ne mo foki to knighthood. Kakado knighthood haloa mo sinai he tau whakangahua politika he motu a tau. Tako mo e munuina nei he tau ngahua ne tau se lahining he motu nei i New Zealand. Lahe manako ha Sir Colin ke whakahoko e whamuninanga nei he motu kai kua lauia ha koe tau lawe me tau malolo sino kua masimaskelea he talahau mai ia ke BCN News. Ole sinai au ke he kōwana ke tau se haku whakamailonga ceremony he motu kai he mai e whare he government house na kai whai amana ke kōwana ke haki niwe a koe lio atu la ia ki niwe he mahina o ke topa he tau ka hau
si ono o tu foki mana amana ki tau se whekau he ngangau e sino si ko menea nei mana ko ke whakatau ki ha he muri lahi ano au ke topa he tau ka hausi tau se are hini amana ki foki ni ka ha ka malolo to whakatutala ke matua pare mea he motu moe ai koe ceremony katoa ka ha ka ni ki seke whai whakatau tonuanga he motu ka hoko atu ke he waha puri whakamotu to kisia ni ela mama tonu ha ko ingo to mana ka taus ka kana ni ha to mana ne non ke ai Pehe mai a Sir Colin Tukuitonga ki a BCN News, koe tahai tau kakano a sitalia ia ki he whamailonganga nei, ha koe tau fuata. Koe taha mena ia ne talia iau e whamailonga nei o no ka ha nei ko ni to taha ni ngā hua, takolonga to tanga si whakatau tonu lau tolu ni longa matai mai. Ka taha mena mahuinga lahi ki seo hanon ne talia iau e whamailonga nei, ha kono ke bihe ko lati whakakisi ki tau fuata niwe, tau fuata Pasifika, tau fuata Maui, ka mai ki au ke moua e whamailonga nei, mai ke fuki ni he tau fuata ke moua e tau whamailonga. Ai bihe koe whahi maralo sino ni, piene e sipote po ke arts, po ke whako tama, community service, longa hai tau mane mai ki ke moua, ka bihe ngā hua whamalolo e tau fuata motu hata tolu, ke tau langa hua ke he pēnā to mai ke poki ni alo tolu ke moua ta whakamelonga pehe nei ko taha mene hako ne whiawhia e ke talia ka ha ke pehe ono tau whanau fuata ka linga moua he tangata fuakau koe mahuinga nei linga moua fuki neu. La he whakau e ha Sir Colin Tukuitonga ki alo tolu osi kua whakakise tau mana tu whakalofa, me whakau e ke he hana whakamanui na anga, kua maua he whahitop kua mole. Moe mana ke ia ke liu mai ke motu he tau mga humai mua ke tau se taha whakawhiawhia anga, ke lata mai hana fōfō lilifu ni kua maua ia. Ke o ki whahitau kua mole ne whakailo ai he aanga tukolunga he motu mo he whahi whakako tama. Kua nā kai whakahonko e tau wahenga whakaako he aanga tukolunga ke he whahitau punai ha kua mailonga taha he tau whanau he aanga ne kua maua ai he ngā ngau ko visi hong fulmahiwa. Koe mena ia kua whakangahua ai e tau whakaholoanga ni whakaingoa whakaperitania koe remote learning he tau whanau ke tau si hala tūla tau whakakoanga mai he tau kaina. Kua mana ki fōki e aanga tukolunga ke whakahoko e tau whakaholoanga sivi he tau whanau o si he aonga si pihia mo tau whai aonga mo tau tangata hua he aonga ke he whahi tau punei ka mata e he maam he aho pongi mo e sivi fōki he aho flaile. Hanei e tau walatala ia. Kua whakatoka paua ki e tau pepa mo i tau ngahua ke lata me tau whanau he aonga ke o atu e tau mamatua ke tātu ki halau tūla tau kaina ke lata me halau tūla tau whanau kai hātua ki atu e aonga ke tui e tau pāngutu ka o atu ai ki he whanua aonga. Kua mana ki ai fōki aonga tukolunga i paliasi ke whakahoko ai e taha whakaholoanga ke sivi e tau whanau he aonga mō lau tūlu e tau whai aonga mō lau tūlu ni ngahua ki he aonga. Koe whakaholoanga nei kua kauwhalataha ki ai e aonga mo e whahi malolo sino. Ko lau tōru kua whakailoa koe tau close contacts he tau tangata toko hongo fulu. Kua whakailoa ai he aonga tukolunga ke tau se tau sivianga nei whakaonga he tau rapid antigen test kits koe tau RAT saia ni whailoa ki ai. Langa ua e sivi whakamua to sivi he aho pongi aho lotu tōlung fulmataha he mahina au kuso. To liu fōki ke sivi he aho flaile aho ua he mahina sepetema. Kua whai whakatutalanga fōki e whānau i ki pule he māme hao nei ke he whalo tau langa matahi whakatu whānau ke lata me tau whānau whakaako ha kua laui ai mo e kua tau se halau tōla tau whakaakoanga mai he tau kaina. Pihia he talahau mai e lilifu palimia ko Dalton Tangilangi ka BCN News he māme hao nei. Nā kai whai hikianga ki he tau whakaakoanga he aonga he tau whānau i ki iki kai iloa ki ai koe taha he tau whai aonga he taha wahenga he aonga tu whanau i kiki, ko ia fōki taha ne maua ke poke pikisia ke he ngau nei. Kai maua ngai ni halau tōlu a tau whakaholoanga. Ko e whai aonga nei mo e hana tau whanau ke hana wahenga, ko no nofu pui lau tōlu he tau mga honei. Koe aho whaleile e kua mole ne whakamanatu e tuanga he ua e tau tali mai he whakatū me hawhangia e ofisa he hukui he whakatuwhanu hao salia ki niwe,
ne whakahoko ai he aha uafulu maone mahina au kuso he tau ua whi ua fulu. Ko mai ke komisina tukulunga ha Australia ke motu he mga honei ko lilifu ko Louise Allerton ke whakise hana a tau manatu ko whakaue ke he whakawhituianga ha niwe ma Australia. Pe mai komisina ha Australia ko whiwhilianga he whakatuwhana Australia ke whakatu e taha ofisa i niwe he mai longa i mahuinga he whakawhituianga mawhala he tau motu neua, motu ko niwe mo motu ko Australia. Ko mua lea fōke ua fulumale me tau he whailanga matai e whakatuwhana Australia ke tau ngahua whakalaulahi a niwe. Tunga e tau langa matai ke tau whakakoanga he tau whanau niwe ke watua i ke whakako ke tau anga pulotu, mo e tau langa matai ke tau ngahua whakalaulahi e motu. Tunga e tālanga he aonga he tau whanau i ki paliasi, mo e whalunga hua ko langa matai ki e whakatuwhana Australia tunga e ke he ua afo Sir Robert's Wharf, mo e tau langa matai ki he tālanga he whale whono ua he motu. Pehe e whakailoanga he lilifu komisina ko lilifu ko Louise Allerton, ko whiawhia lahi a ia mo e matalahi ke eke mo komisina ha Australia ki niwe, mo e whakaue a ia ke he tau tangata he motu, ke he tau lango matai osi, a si mai ke ai ke whai ofisa komisina Australia ki niwe. Ke whakausia ki he tau tolo da wala tāla tutupu ke lata ia mo e paulipo nei, ko holomita ki ai tau ngahua ke lata mai Maliv Galeli, Hannan International, he talahau mai ai he takitaki ngahua ki he taha project ne ngahua kia he mga honei. Ko e kautaha Downers ia, ko e takitaki ko Craig Smart, talahau mai ai ke BCN News he whahitapu kua mole aho tuloto. Ko e lahi e tau ngahua ne koa whakawhitaki ai, tunga e tau whana paula ke he kuali i tawhalalo he aho lotu, mo e aho flaile he whahitapu e kua mole, mo e amanaki foki ke matutaki atu e tau ngahua nei a tō hoko atu ai ke mahina te sama he tau nei. Hanei a Soraya Mangaoa mo e tau walatala ia. Pehe mai takitaki ngahua ha Downers Craig Smart ke BCN News he whahita kua mole ko ngahua lo tolu ke mga honei ke tā vili e tau patuola lahi mai he tau whana paula ke giki mai uta ke mtakavi ngahua ha lo tolu i hui hui. Tō whakaholo atu e ngahua nei ke he tolu mahina ka hau. Walunga fulu e pasiene he ngahua ko whakausiosi ki ai ke he Maliv Galeli he talahau mai e Smart mai amanaki ke whakatoatoa he mahina ha sepetema ka hau. Pehe mai a Smart of kausiosi whalu halo tola tau tangata hua he mahina ka hau, mai whalu he mahina ha te sema a tō liu ke mātuta ki fōki he tau ka hau, he mahina ha masi uawhi mai uawhi matoru ke kamate tau ngā hua lalahi ke he Maliv Galeli. Pese ni kua whaile kua he kamataanga lahi whiwhia ia he talahau mai e Smart ke kisia kua mitauki mai mawhale tau ngā hua he mtakau ke mga honei ke lata mai Maliv Galeli. Kua mamana ke lo tolu ke whakawhanu mai e tau koloa lalahi mai he tonga a si whakatoatoa tuai halo tolu e tau palana ki mua ke mga honei. Kua manaki ke whakausi e tau ngā hua nei ke Maliv Galeli he tau uawhi mai uafulu matoru he mahina ha Novema ka hau he talahau mai e Smart. La he whakaue ha Smart ke tau whahinga hua whakatuwhono ke tau langmatai osi. Si pihia ha tau tolu a tau walatala tutupu ke lata ia mo e paulihipo nei. Amanaki mai ke he paulihipo tulotu ke lata ia mo e tau walatala tutupu whakaperitania mo Soraya Mangaoa. Kai tuku atu tau ui whakamuina ki ha whiawhi, unuine pōna na whaa.